رادیویا دنگی گل دنگی برخودانیه. جناب دانوچی انا رادیو دنگی گل تماش کدارین هجه ایرو هفته کانون 2024 سهشنبه بروکسل ساعت 12 لامده 14 امنوچه نوا روژه پیشکش بیکن پیشی چند سرنوچین من اندام کمیته رو برای پکی که مراد کارای لامبو میوان برنامه تیبت آستیک تیوی پکی هجماره که زده یا تکنیکا داگیر کران امها کرد و آزادیاری برای پوگل جوامده بر به انقره و دمشه evgerajinin kurtal Avrupa'ya bu konkujiyerini Paris'e daxuyaniyekta. Şan değeri ve beriya xweserli parlamentoya Avrupa'ya dest be hevdîtin ankir. دوباره دم باشکو دارین هجام دست به برفریان و چین خودکن اندام کمیته رو برای پیکی که مراد کارای یلان ده برنامه تیبت آستیک تیویده بالکشان روشال سوری و روشاتا ناوین لسر روشا سوری ده بیجه دولتا ترک لهر دری ببیجی دست کفتین کردان جبوخ خطر دبینه نال سوریه سردمکن و دست بکریه هر کس هول داده هیویدی که چاره سری که سیاسی پیک به لیتیر که به چته این خواهد خوازه لربریا خواه سر شر بکه آرمانجا ترکیه بریکا چته این خواه لسوریه کورکرن آشره دوی گل ملگوری درفت آنجی خطری آنجی خواه آماده بکه پرشرکی جدی نبود همه هلوشیار رجیم حال بکی که هند دست پیکه دا انگو هند 2011 حتی بریا و گوهرتن دموکراتیک بکرا پرسکری که کرچار سر بکرا سر ویهمی دموکراسیاک دندر ولاتو پیش خستا بلکه وسا نبود اما وان دا خود اصرار کرد و هر هوایی حقیقت را گرتن کلید کرن و وسا دیگ چون هلوشیار فقط مداخلات جل سر سوری هیه یعنی هزی ناو دولتی مسئله دا هنه نها دی دم هاتی که دی سوری نوا به دیزاین کرد دیار دور داجی ناکوک هنه نابر اون دا ناکوک هنه یعنی آرمانج هر کسی که جدای مثلا آرمانج ترکی جدای آرمانج وسا اسرائیل و آلی دین جدا نه آرمانج ترکی دخوازه وسا سوری گوری خود دیزاین بکه و حتی و به واجوی وکی شورشک اسلامی سنی دیار بکه به اساسی ترکیه و ساجه هنه کومین بردار ترکیه هنه اونا بخواه دگو هم مخالفتن ائتلاف به عربی به ائتلافه ونا حکومت که دمکی چکر بود اف پیشه سالا او حکومت یعنی سروک وزیرن هنه انه لعنتب دسکنه لستانبول شوار جیان دکن ترکیه دخواست که او حکومت ائتلاف همه یکسر ور شامل رونه جخوا اف به چند سالن هیا او به دستلات به حکومت دخواست ترکیه وصابو دخواست ونا ببین دستلات فقط اونا بنگه که خود تو نبود هیز خود تو نبود هیز اساس هتشه و سروکی و دیاره هنک تکیلی خواه برده هنه و ادعا که خواه که وسا خواه بگوهرینه خواه دوهرینه هیه وسا پیشی هاتی وکرنه آنها ترکی مجبور ماوه قبول بکه هجاره دخوازه یعنی سر محمد گولانی وسا اوکی چیکی عادتا فرض کرنه که چیکی işte تأمنی ام به هفرانا جبر که ترکیه یعنی آلیکار وانجی کر راستی اما ترکیه کسی خواه جدا تفگر کرن اراده به ارتش ملی سوری آنگاه ارتش نشتمانی سوری هم وسو نوبلی کری هم خدا گریدایی یعنی بگمان ارتش که ملی چوا به دولت که در ودا بگریدان او مجاره که نقاشه ترکیه خواست وای خواب که دستلات دم نبو و جاره خانیزی حتی شده که işte ودیت ابراهیم قالنچو رسم کشاند و او بر پسیار استخبارات قطر به هفرا چون آرمانج خواه یکم دخوازه که
لور د آواکرنا نو دا ستاتیا کرد تنبی ایداره کرد و شتا عرب و آسرو سوریان به هفرا هرمکی برفره همه سوسیه یکی سوری کنترل دکن به اساس کرد لور نبین خودان ستاتو تشتی دخویه و هر تشت گور دل ترکیه نمیشه و ورگاه مساعده نکنه چونکه واجبو ترکیه وسا پیش نخستن ده پلان دا تشت محور اولکاری اسرائیل یعنی سر اسرائیل وسا کی تهدید جبر نه اما ترکیه خوازه بروفا جوه پیواجو کی پیش بخینه سوریه دی قناغ کی نو سردمکنو دست پیکر و اف تنه نه جبو سوریه به اساس جبو حرم روجلات ناوین توایی سردمکنو دست پیکر دبه مروفه ببینه یعنی و اف پلانا هین بر دوام بیا بگمان گل ما باکور و روجلاتی سوری دبه هشیار بن یعنی اف سردمکی راسی پر گرینگ و دیروکیه جبو روج آوا خطر جو مزنه درفت جو مزنه یعنی لازم گل ما روج آوا و باکور روجلاتی سوری خواه آماده بکه خواه ترگر بکه هر جورایی ایرشان آماده به فقط درفتی کب سر که انجام بگیره جی مزنه و ام هیوی دکن بار دکن که گلین حرم تجربه خواهنه و هف بگیرن او سر کبنه ام جیبو هر کسی و سردمی دیروکی دا سر کفتنی خواست اندام کمیته رهبر PKK مراد کارایلان د بردوامی نرخاندنا خود دبیجه و ان کس دفج زمان بردفکیا ترکیه برده نبه ترکیه بره گوتیا اف ستاتیا باشور ما قبول کرد یعنی ام دش در نکتن اف شاشیا و طایب اردوان بخواه گو جبوه نخوازن عینی شاشی کودبین شاشی بساس ما شاشیه اما کودبین شاشیه نخوازن روژاوا دوباره بکن و بگو من و گشتیجی بخوازن و ساوا سیاست بمشینه و سردمی و سای دیروکی دا گله کار استراتژی خوی هبش چه نکی یعنی نه حوجه الهوارن گل هب لدمه استراتژی کرد جهه و هر رخصتن دوالی خدا جبو او استراتژی بسر کبه عالی کار به اما او خوازن و سرور بکن قوت خواه نه خوازن و سرور بناوه لازمه کرد لهنبر و سیاست وسا نراست کن نخوازن کرد جی بگیرن تقصد به هفگرتی بن بشه وازه که هفگرتی بن استراتژی که خواه هبش هبن جبو و از نهاد و سردمی گیریم دا دخوازم جبو توایی برپرسیار سیاست کرد آنگو توایی سروک و هف سروک سیاست کردستانی ده سری دا سروکتیا پدکه سروکتیا ینکه سروکتیا پیاده و هر چهار پارچه کردستان سروکتی توایی پارتیان روشنبیران هنرمندان همه کسی این خواه برپرسیار دبینن بانگ آمد با همیان هیا وی دمی دیروکی دا هر کس به برپرسیار تب بگره آنگو وسط سکنه خواه هیا نهایی دا اصرار نکن حوجهی به هیا دیروک وی تشتی فرض دکه و وجد به هر کس بزانه به دولت ترکیه هیا کو کرد نافخوا قبول نکی مافیونی ناسنامه قبول نکی هیا د نافخوا دا مسئله کرد چارسر نکه به کرد دروارا به کرد پارچه دیرا نابه دوست چونکه او دو ترسل هر پارچه که کرد مافی خواه گرد ستاتو گرد لسروی خطره نهار روژاور سرخواه خطر دبینه چما خطر دبینه؟ ادبی به نمونه یا به نمونه یا کرد باکور جو علم ستاتو بخوازم حاج بو و خطر دبینه باید لازمه هر کس ببینه دوستانی به ترکیه را بزانه به چه مارقه ده چه وطایه و جه خیرات نتوایی کرد پیدا نابه دوه با حقیقت ببینن و گوری و سیاست که نتوی هر کس خواه را اساس بگیره برجوانده گل مد وردایه جبونوه از بانگ دکم همه کسی خواه برپرسیار دبینن دوا در حقیقه نزبونی خواه و سکنی خواه بند چابا را در باز کن سکنی شاش دبه ویده میده به بهرانده او رای داره انا کسی جوانا هنه وکی بردف که ترکی وکی بردف که شر تایبتی ترکیه داخت و وی زمانی برد ویزم مشتکتی وکی پارزر ترکیه بی رابی به بردف که ترکیه بی
او شخوا دولتکی هگمونیک و دولتکی زور دست و کدخوازه همه کرده تو نبود تو وره برگی وره سر هولا خواه ور سر مالا کرد بس هدی و خدمتی خلقه کرد ادی هنه کی کرد ببین یک خدمتی خواه بد راست بای و همیوی دکن دفاع چارچوه دا سری دا روژاوای کردستان وسا یک بونک چهبه دوراجی گشتی کردستان جه حوجهی پیه چونکه او پیواجویا و بلا بده تنل سوری نامینه یعنی سوا ممکنه لراقه جی پیشوچونی نود و چارچوه دا پیدا بده یعنی حوجهی به یک بونکی هیا HPG گوت هجمارک زده teknik adagirkeran hatiye imhakirin. Navenda ragyandunu çepemeniye ya HPG tekilleri şerli çayın Kurdistan'ı da xuyaniyekda. HPG ragyand gu gerlayan jihavayı u bejahil arteş atırka adagirkerdane u evagahidan. Yekiniya şehit ağin muş. Çarde, bazde u şazdi kanuni liqada berxvedana ya giri bahari bu amburin havayıyla dagirkeran hatiye kıstin. Dencem avan se çalaki ande se çeperatını imhakirin u derk ve tankeki hatiye kıstin. Lehma şehit del Rojava izafe. 13, 15 و 16 کانون لقادا برخوتنا یا گری جو دی گرلیان به پیشنگتر گرلیان یه جاستاره چار چالاکی لدار خستنه. در انجام وان چالاکی انده دو کامرن موبسه و 5 ماینه هاتنه امها کرن. داگر کران بچکنگران دو جاران بره خودانه تونلن شهر لیب دست وردانا هزین من چارمانه و کشینه. دیسا 16 کانون لقادا برخوتنا یا گری آمدیه کامره که موبسه یا داگر کران بسکوانی هاتی امها کرن. لهرما متینای 14 و 15 کانون لقادا برخوردن یا سری یا متینای در دو چالاکینده پروژکتورک و کامره که موبسه یا داگیر کران به سکوانی هاتی امها کرن. HPG tekilleri eriş usulce şerin ateş atırka dagir kerci evagahidان. 14 15 16 و 17 کانون لهرما خاکور که قادم برخوردن یگری شهید هاوار سینینه بربزنه قلعه خنره جور حق جاران لهرما متینای قاده برخوردن یسر متینا و بشیلی دو جاران لهرما گاری قادن دشتان نهله گری گون گری سیسر سپینداره دشتا کافیا درش 10 جاران لهرما قندیل قادن به پالا سیله دو جاران لهرما شهید دل آروژاوای زاپه قاده برخودن گری جودی جاره که بگیشتی 22 جاران به بالا فرنشر هاتیه بمب باران کرن 14 15 و 16 کانون قاده برخودن یا گری بار 18 جاران لهرما خاکور که قاده برخودن یا سینین 3 جاران بگیشتی 21 جاران به هلیکوپترین ایریشه هاتیه بمب باران کرن. شاندیه رو بریا خویسر لپارلمنت اروپایی دست به هفدیتین آنکر شاندیه به سروکاتی نونر اروپایی رو بریا خویسری دموکراتیکا با کروشات سوریه عبدالکریم ömer لپارلمنت اروپایی دست به هفدیتین آنکر شاندیه هات باجر استراسبورگ او فرانسای او دروژا اولاتی گلیانده به کما چپ هفدیتین کرد هفدیتین ادم مجارن سیاسی لشکری مروی آبوری و اولکاری هات نرخاندن عبدالکریم ömer ده هفدیتین ده آخوی و هاگود گر روجوانه پاراستن مترسیاکو سوریه به لیبیا گلکی زده گر روبریه که کومن اتنیکی و باوری انجوداته ده تونه و سوریه به تمامی درباس اسلام رادیکال به ömer بالکشانسر خطریا چته داعشه و ایریشن داگیرکری دولتاتجی و هادومان تصفیه کنا پرگل روجاوا و مافین جنان مافین مروان و مافین کمنته و انجودا به خطریا جهول راکرنره رو بمینه عبدالکریم ömer بالکشانسر ایریشه که محتمل یال سرکوبانجی و گود دوی ولاتن اروپایی ده چارسرکینا و کریزی در رولا خبلیزن و بلزگینی وان ایریشان رواستینن ömer پشتی آخافتن پرسین پارلمنتران برسواندن پارلمنتران جین نونرین خواه نرین خواه زمان و گرینگی دان پاراسن روبریا خواه سریا دموکراتیک روژاوا تپاین کشانده هفدیتین خواه ای روژی بدومینه تنه به یکیتی برسف جی پولیتیکین قرکرین ره دکاره ورداین اندام مجلسا گشتیا پیده تالاتیون اصل سرگرینگیا یکیتی و هفگirtina gele kurd آخوی گود جبو kurd کاربن هف پار تف بگرن و ایریشن دجمن بدن رواستاندن یکیتی شرطه پیده جی جبو پیکالنا و برجواندی و نیرینا هف پار تف دیگره جبو آواکرنا سوریه که دموکراتیک روژاوای آزاد وسپکا شورش ده ما هولدان یکیتیا گله kurd پک بینن ما بانک لو باشور kurd
Kurdistanê kir me ji wan daxwaz kir ku ji bo vê bibin alîkar me her wiha da bi eneke serê jî têkiliyê deyînin. Talat Yunus got ku partiyên siyasî teva dibin sîwana peyên kêdekom bûn û koalîsyonek ava kirin. Vê koalîsyonê pêşengê hêzên Sûriya Demokratîk û navbênkariya koalîsyona Navnetewî hewl da bi eneke serê rûne. Talat Yunus diyar dike ku piştî hilweşandina rejima Sûriyeyê demeke nû dest pê kir. Yekîtiya gelê Kurd ji bo karibin tevlî avakirina Sûriya nû bibin ji bo parastina mafê gelê Kurd geleke giring e. Ji bo vê jî divê partiyên siyasî Kurd xwedî nêrîneke hevpar bin. Çawa ku gelê Kurd pêşengî ji şoreşa rojavara kirin ji projeya Sûriya nû re gelê Kurd dikarin pêşengiyê bikin. Divê çarçoveyê de me bank li NKS û hemû partiyên Kurdistanê kir ku ji bo pêkanînê Yekîtiya Kurd bibin alîkar. Bi navbênkariya Fransa û Amerîka hewldan dewam dikin. Kar dewam dike ku şandeya biçe Şamê bi fikreke hevpar tev bigere û gelê Kurd temsîl bike. Şervanê YPJ Emîra Mihemed xelkê Erebe û Sosun Ösev jî ji Ermene û li dijî êrişên dewletatik û koma wê ya paramilîter SMOyê li ber xwe didin. Her du jinan anî ziman ku ew weke parçeyeke rêveberiya Xweser li ber xwe didin û xaka xwe diparêzin. از هفال سوسن مش مكونة أرمن هر زماني بهدور كار دكن خباطي دكن كأندام وقت يبهجي سريان أرمن كرد عرب أم قشيج يعني ما يك بهدورة وبراتي وخاتية بهدور دمشق يعني جيانا كريبة نافا يبهجي ده وقت لشكر أم خدبينن شيء ما بساكنين يعني جد حزار يا زح طايرة وقت كش أرمن وسريان وكرد عرب ام يبهجي خدبينن وام دافع بي ولاتي دكن ام بندستينا ما دخوازن وقت جن كلاشكري ام خدنا شر ما ببينو ام دجمن يعني ما بقارين برقتنا بجمع دجمن هو وقت يعني اردوغان تركيا دجمن كهري قريجه يعني تي اريج دكن نبدا تاكي تاني اريج دكن محمد نتاوي اريج دكن بانك سنه ام وقت جنيه يبهجي كشيء بيجي أم خدبينن أم بي رد فعلاي أم بقارينن وحطانا فسامة هذا حرب الشردة بن يعني موت بارشبوني أم قبول لكن أم دندري إدارة ذاتي ده ديس أم خدبينن وكيك أم نتوج شجيكن دستيما بهبدورة قاب بهبدورة بن قبول كرنا حمل كسيام دكنو الهمبرة بي إيريشاتي بارشكرنجي أم زاني قشتك دنيا قشي زاني وك إيريشة كداعش شلو بود سر ندهات جده 1013 حتى روج ديسا دوباره تكرن برا هر کس را من سرپیا جالی شروان اب شروان بن جالی سبیل بال کاریا حوالا بکن Serokê Yekîtiya Sûriyaniyan Rêveberiya Xweser temînata nasnameyane. Serokê Komelê Yekîtiya Sûriyan Yuhanna Aktaş ku di çalaka nöbetê ya li ser sînorên Seybên Qamişloyê de cih digire axivî. Aktaş da xeftina xwe de wiha dibêje. Piştî şoreşa rojava ji hêla demokratîk a gelê reform hatin kirin û gelê Sûriyanî jî di van reforman de cihê xwe girt. Lê piştî hefteyekê hinekê komên girêdayî Tirkiye dest bi êrîşan kirin. Îro jî ev êrîş dewam dikin. Terorîstên cihadîst û dewleta Tirkiye hevkarin û naxwazin herêm demokratîk bibe. Aktaş dibêje li herêmê rewşeke ne diyar heye û van tişan dibêje. Xelkê me yê li Qamişlo hesekê tirbestbû û her wiha di nava tirseke mezin de dijîn. Xelkê me yê Sûriyan di sistema rêveberiya Xweser de bi nasnameya xwe dijîn û ji pêşerojan re ewlene. Ji bo vê ez bank li herkesî li her kesên ku ji xwe re dibêjin ez mirovim li rêxistinên demokratîk dikim ku li rojava xwedî derbikevin. Paşerojên Sûriyê bi parastina rêveberiya Xweser pêkane. Mesele pirsgirêka Kurd nîne mesele Tirkiye hukuknaz nivîskar rewşenbîr akademisyan û hunermendên li Tirkiye di çardehê kanûnê de li navçeya İstanbul Beyoğlu daxuyaneke hevpardan û daxwaza çareseriyê pirsgirêka Kurd kirin. Piştî daxuyaniyê parêzer Rıza Türmen, aktivîst Nurten Ertuğrul û hunermend Orhan Alkaya nirxamin kirin. Rıza Türmen daxaftina xwe de balkişan ser van xalan. Pêwîst e demil dest pirsgirêka Kurd were çareser kirin. Pirsgirêka Kurd tenê pirsgirêka
Pirskreka Kurdan nîne pirskreka tevaya Tirkiye û Herêmê. Aktivîst Nurten Erto rûjev tişgotin ji avabûna komara Tirkiye ve dixwazin bi tundiyê pirskreka Kurd çarîser bikin. Lê pirskrek çarîser nebû. Hunermend Orhan Alkaya ji got 7 salin ku siyaseta turnekirine devam dike. Kurd jî ji bo mafên xwe yên demokratîk bi berdelên giranbiha tê dikoşin. Tirkiye destên xwe dirêjî Sûriyeyê jî kir û Sûriye ber bi parçebûnê ve biriye. Orhan Alkaya herî dawî got tecrid li ser kê dibe bila bibe sûce. Divê demil dest tecrid li İmraliyê bera kirin. Weke hunermend ji bo çarîseriya pirskreka Kurd çi ji destê me bê em ê bikin. Bernameye meşe çareseriya demokratik ve azadiye ya edene platforma saziyen demokratik de çarşıve kampanya jire rapore azadi Reber Abdullah Öcalan re azadi ji pirskrek ra Kurd re çareseriya demokratik de duhle Ahmed'e berbe Ankara ve meşekatlılar xistin hatiyar kirin kule edene û Mersinî jî de heman çarçoveyde meşên berbe Ankara hatiye dest pê kirin. Meşvan îro li navçeya Seyhanê kom dibin û vê heta çariyana Karasu bimeşin. Hevserûkê Dem Partiya Edenê Seyfettin Aydemir derbarê meşê de axivî got piştî meşa girseyî şandeyeke ve biçe Mersinê em ê ji bo çareseriya aştiyane pirskrek Kurd biqîrin. Navnîşana çareseriyê Meclis û İmraliyê Aydemir destşan kir ku pirskreka herî girîng pirskreka Kurd e û wiha bidawî kir. Heta çareser nebe wê pirskrekên Tirkiye jî çareser nebin. Riya çareseriya aştiyane û demokratik diyare û muxatab jî Birêz Abdullah Öcalan e. Divê demil dest têcida li ser wî rabe û di çareseriya pirskreka Kurd de rola xwe bilîze. Tevgera jinên Kurd Avrupayê TJK'ye bu mabesta çalakiyên ji bo bîranîna şehîdên Komkujê Parîsê daxuyanî da. TJK'ye şehîd Sara Rojbên Ronahî Evîngoyî Mîrperwer û Abdurrahman Kızıl bi bîranî. Daxuyaniya TJK'ye wiha ye. Failên Komkuja Parîsê ya yekem a nehêçileya 2013 û ya duyemîn 23 Kanûna 2022 ji aliyê daraz û makamên Fransayê ve tên parastin. Em jinên Kurd ên li Ewropayê mîna her sal ji bo hesabpirsîna Komkujiyên Parîsê li qadan bin. Di sêrde Fransa em ê li tevayê Ewropayê çalakiyên ji bo bîranîna şehîdên Komkuja Parîsê li dar bixin. Em ê bi duruşmeya kujer diyar e Fransa çima pêdenge cardin hesab ji qirkeran bipirsin. Em ê dîtî jî hêzên ku bûne hevkarên qirkeran helwesta xwe nîşan bidin. Em ê destûr nedin ku jin di nava tarîtiyan de winda bibe em ê şoreşa jinê mezin bikin. TJK Ewropayê ji bo tevlîbûna çalakiyê navbera 23 Kanûnê û nehêçileyê bank li hemû jinan kir. Li gorî plansaziyê çalakiya yekem wê 23 Kanûnê li ber avahiya navenda çanda Kurd Ahmed Kaya bê li darxistin. Komkujiya duyem li vê derê çêbûbû çalakî wê saat 11:07 birêzgirtinê dest pê bike. Di nava rojê de wê li navenda çalakiyên cuda hebin merasima bîranînê saat 18 wê li heman navendê pêk bê. Nehêçileyê jî li seransera Ewropayê wê li ber balyozxaneyên Fransayê çalakiyên protestoyê yên girseyî bêne darxistin. Saat 11 li Parîsê ji ber navenda çanda Kurd Ahmed Kaya heta Bîroya Enformasyonê ya Kurd ku Komkuja Parîsê ya yekemîn lê pêkat ve meşeke pêk were. Piştî meşê wê li ber Bîroyê daxuyanî bêdayîn. Di saat 18 de li şaredariya dihemîn a Parîsê bi tevlîbûna parêzerên doza Komkujiyên Parîsê ya yekemîn û duyemîn ve panel bê li darxistin. Yazdeyê çileyê roja şemiyê mîtîng û meşa navendî wê bê pêk bênin. Meş di saat 10 de wê ji ber gara Garê du Nord dest pê bike. Li Frankfurtê Zemereke hate avakirin konseya mafê mirovan a navendiya Kurdên Almanya Zemereke bi civîneke damizrandina xwe ragihan. Di civînê de ji koma koordînasyona Zemereke Alexander Glesner Hümmels moderatörî kir. Di destpêkê de ji koma koordînasyonê Gülistan Ateş axivî got Kurd yek ji mezintirin civakên koçberiyên li Almanyayê ye. Mixabin ne fermîtê naskirin ne ji civakî têne qebûlkirin. Ev jî dibe sedema nêzîkatiyên xirab yên wekî kirinizekirinê platforma me armançdike ku vê bêadaletiyê ji holê rake.
me ji Medis International Anti-Strason jî axivî got êrişên ser Kurdan yên li Rojava û cihêkariya ku li Almanyayê tê kirin nayê qebûl kirin. Avakirina Zemerêkê gaveke girîng e û vê bandorê li siyaseta şaşiya dewletê bike. Feylis Daniel Likon jî axivî got gelek caran dewlet dibîne sedema binpêkirina mafê mirovan. Ji ber vê yekê divê têkoşîna mafê mirovan ji saziyên dewletê serbûxwetir were meşandin. Parêzera mafê mirovan Eren Keskin jî bi peyama bi dîmen damizrandina Zemerêkê pîroz kirin. İsrailê carekê din êrişî gundên li derdora Şamê kir navenda çavderiya mafê mirovana Sûriyê Sorê ragihand ku balafirên şerê İsrailê duh li herêma Seyda Zeynê depoyên çêkaniyên li Qeldûn herêma Ceyrût bombebaran kir. Sohrê got ku şeva 15 kanûnê jî gelek baregih û depoyên çêkan hatiye bombebaran kirin. Di heman êrişan de qeydên mûşekan yên li baregiha 170 ya li herêma Zama ya Tertûsê jî hatiye bombebaran kirin. Sohrê dazanîn ku bombebaranê 8 saetan dewam kiriye û herêma Misyafê û tesîsên radaran yên li balafirgeha leşkeriya Dêra Zorê jî hatiye bombekirin. Divan êrişan de herî kem 36 sivîl birîndar bûne û zirar li malên welatiyan jî çêbûye. Şandiyeke Brîtanyayê li Şamê hevdîtîn kirin. Wezîrê Karê Derveyê Brîtanyayê Dav Lam Duh ragihand bû ku şandiyek ji bo dan û standinên li gel desthilata demkî ya Sûriyeyê şandiye Şamê. Tevînûnerê Brîtanyayê Sûriyeyê Ansunov şandiya Brîtanyayê ya serdana Şamê kir bi Ahmed El-Şerî Coloni û raydarên hikûmeta demkiya li Sûriyeyê re hevdîtîn kiriye. Devdîtînê de çawaniya siberoja Sûriyeyê dosyaya cezayên li ser wê û piştevaniya mirovî û aborî ji bo Sûriyeyê gotû veşkirine. Lam ji medyaya Brîtanî re gotiye Heyet Tahrîr el Şamê li Kraliyeta Yekbûyî rêxistineke terorî qedexe kiriye. Em nikarin peywendiyên dîplomatîk bêrê çêkin. Ji ber vê yekê peywendiyên me bi taybet jî ji bo garantiya avakirina hikûmeteke nûnertî û ewlehiya depoyên çekên kimyewî yên li Sûriyeyê ye. Rojnameyên Ereban qala ihtimala vekişîna Amerîka û Rûsyayê kir. Rojnameya El Arab jî baregehên Rûsyayê yên li Sûriyê xiste rojeva xwe. Rojname wiha dibêje wênîn vê dawiyê yên Steliantan didin nîşandan ku tevgera leşkeriya Rûsya li baregehên hewayî yên Himeymi û Tartûsê çêdibe. Şîrovekarê siyasî Andrey Ontikov derbarê mijarê de wiha gotiye. İhtimala mayîna baregehên Rûsyayê kêm lêvê Moskova divê mijarê de dan û standin bike. Rusya hev dide ji ber sedemên aborî li Sûriyê bimîne her wa deryaya spî bikarbîne. Rojname wiha dewam dike. Trump dema ku Amerîka ji Afganistanê vekişiya bîden rex nekir û got ev vekişîn ne bi rêxistin kirîbû. Lewma xuya ye de Amerîka ji Sûriyê venekişe. Eger Amerîka venekişe de Rûs jî wê li Sûriyê bimîne. Tevî daxuyanîn Wezîrê Karên Derveyê Amerîkayê Anton Blinken û raydarên din ên Amerîkayê yên têkildarî Yekîtiya Axa Sûriyê jî em dikarin bibêjin ku li ser Sûriyeyê hîna nakokî heye. Amerîka Sûriyeke bê rêxistinên dijberî siyaseta wê dixwaze û dixwaze li wir bi bandor be her wa pir hewl dide bi yekcarî Tirk û Rûsan ji Sûriyê derxe. Pêdagog Encamên Nûçeyên Mîrû pêşkêşkirin ji bo guhdarkirina we spas ana xatir we dem baş.